Condutor bis local considera tinha rendimento ladun ia tama transporte privado barakona. Transporte público si município Baucau, Lauteng, Noviqueque, começa movimento mais dili, tama durante Lorontolo né, e a estrada público transporte ladung iha, liu estacionamento Becora. Mas que passageiro sira o si município Baraktung mais dili, mais be condutor Mateus Freitas Fraga, senti tristi, lorong hirak né, tula passageiro husi Baucau mais dili. Barak liu na insanulu mai krai. Tuir Mateus rendimento ladung iha, laos de tiha tinam fung né, mai be hahu si finado no Natal kedas, passageiro sira ladung iha. Tamba ema barak mak iha ona transporte privado. Tinam fong agora né finaru tobe agora né rendimento lá tama transporte be Gremex motor barak liona Gremex taruma Gremex tulos be né município me tamato dili agora ami bisne lá tang emana tama be né sira usi município me lorli me dili e depois a subdistribuição tunne mas lorli me dili dede klon transporte mas barak liona né be lá tang rendimento mas bokau am tula nai rua nai tolu makasli nai sanolo neona mas ene fila bana ami be pasang red nih ya kereta sanulu racing ruannya mau pasang red be oras jam 11 nih pulmis nakono mas sira be bal-bal me ganggu amine mas sosial bar lah nakon me toba ini kalang tolu kalang hat nih mau femba magremex magor barak liona quinta domingo de tomante fisir fila lima sira ban huto to kan sira na kereta itu to rendement beda nih lahetin ya tinang kotuk bane rendement sei ya masagor na aras kaliona gremex mahalo ami benena aras kana. Tua observação se equipa GMN e terreno, movimento transporte público si município mai capital dili, começa Barakona, compara durante Lorontolo ne, nune e estacionamento sira hane Santasi Tolu no Becora, para nakono hobbies no Grand Max, Lamberto da Silva, GMN.